Najskuplja investicija je kad investirate emocije u pogrešne ljude. Samo posebni ljudi mogu dotaknuti čovjeka svojom blizinom, jer oni ne traže pažnju. Takvi su posebni i tihi. Ne treba im visina da bi vidjeli. Imaju oni u svom srcu i nebo, i mjesec, i zvijezde. Ne učite djecu da budu bogata. Učite ih da budu sretna. Na taj će način jednog dana znati prepoznati vrijednost stvari, a ne njihovu cijenu. Ko se sitnicama raduje, uvijek ima razloga za sreću. Mnoge je ljude strah od bolesti razbolio, mnoge je strah od života i koštao. Ne otvaraj prozore svojih slabosti pred ljudima. Uvijek će se naći neko ko će ih kamenom pogoditi. Čuvajte svoj spokoj, onaj dio jutra kada ste sami i kada ćutite, dok kafa budi razum. I ne zaboravite, u ovom velikom svijetu morate imati svoj mali svijet da biste sačuvali svoj mir. I onako se niko živ neće izvući iz ovoga života. Zato bismo trebali malo da se opustimo, da malo više radimo ono što nas čini sretnim, da budemo malo više svoji i malo manje tuđi, da radimo iz samog zadovoljstva prema radu, ne da smo u neprestanom takmičenju sa drugima. Pa šta ako se drugima ne sviđa pjesma koju smo napisali? Pa šta ako nam slika nije remek djelo? Pa šta ako igramo kao kreteni? Važno je da smo mi uživali dok smo radili na tome. Svako ima svoj život i svako najviše pažnje obraća na njega. Nikoga nije briga šta je neko drugi uradio. Nikoga sem nas neće zanimati šta smo radili prije godinu dana. Poznati pjevač je izvršio samoubistvo. Biće glavna tema par dana, a onda će se svako vratiti svom životu. A ako je tako sa poznatima, zar mislite da će naša djela da se pričaju godinama? Da, možda budemo spomenuti s vremena na vrijeme, ali to je to. Nikoga ne zanima da li smo sretni ili ne. To je naša odluka. Drugi će popričati o nama na par minuta i onda se vratiti svojim životima. Zato, ako nešto želimo, to treba i da radimo. Jer ako smo mi sretni i zadovoljni sobom, to nam je i više nego dovoljno. I šef i vođa govore podređenima šta da rade. Razlika je samo u tome što šef podređene tjera, a vođa podređene vodi. Vremenom shvatiš da nemaš mnogo prijatelja, već da samo poznaješ mnogo ljudi. U životu postoje 3 zlatna pravila. Ni u kom slučaju nemoj čekati one što te uporno zavlače. Očekivati od onih što konstantno odgađaju. Voljeti one kojima si vječno rezervna uloga. Budi glavni,
budi smisao, budi sreća ili idi, nemoj biti ništa. Lako je naljutiti se, zalupiti vratima i otići. Teško je vratiti se i na ta ista vrata pokucati. Ne čitaj sa usana, usne izgovore 100 laži. Čitaj iz očiju, oči ispričaju 100 istina. Ne poredite nikad svoju muku s tuđom, jer neko je u stanju pomjeriti stijene, a neko nije ni kamenčić izvaditi iz cipele. Pauziraj i odmori se od sebe, od drugih, od onoga što stvaraš, od pretjeranog razmišljanja, od analiziranja, od prevelikih osjećanja, od očekivanja, od života koji živiš. Budi tu gdje si, diši, daj životu priliku da sve riješi bez tvog uplitanja. Ima tih nekih predivnih duša, neiskvarenih, naivnih, dobrih, plemenitih, otvorenih za svačiju patnju i bol. Sa njima se muke prepolove, a radosti dupliraju. To su zagrljajne duše. One su i sopstvenim neprijateljima prijatelji. Tih duša nema mnogo, nažalost, ali sreća je da uopšte postoje. Ponekad ćeš morati da patiš u životu. Ne zato što si bio loš, već zato što nisi znao kada i gdje da prestaneš da budeš dobar. Nekada su se tražile srodne duše, a danas budi zadovoljan ako nađeš nekog s dušom. U životu ćeš shvatiti da je svaka osoba predviđena za nešto. Neki će te testirati, neki će te koristiti, a neki će te naučiti. Ali najvažniji su oni koji će izvući najbolje iz tebe. Ti su vrijedni i te treba da sačuvaš. Kažu šuti, cijeli život šuti. Kažu ma pusti, cijeli život pusti. I dok ti šutiš i puštaš, glupi progovaraju, a poremećeni djeluju. Svojom šutnjom i puštanjem sudjeluješ u kompletnoj idiotizaciji društva, gdje glupi i ne znaju da su glupi, jer im to nema ko reći.